Lau sunga i le taita i o sauninga. Lau sunga whaavai, o le lisea o le tausimtanga luenga a wā ulumatotua masinabe. Tausi vātele a wā le malu i alosina me le vaina le lepa. Whai whale o sa le valasi, ma upu i atu i sa mau. Whātula watu i le paia ma walunga o le tātou tai au male aso, malu wha le malo. I o tō whionga i li minister al kapeneta, Fio tātou malo mai fafo, diplomatic corps. Lau sunga i lai komsina o le malo Australia, Williamu Robinsoni. That's your Samoan name now. I've heard this morning that you are now taking Samoan classes in Samoan language. I have to make sure I will be there on your graduation. Paia o le mamalu mawalunga o le tātou taia male aso. Ma o whionga i le teitei whono o le tātou komisio ngaluenga le malo. Ia mauso atau. Paia o whaarulunga uma o mta ngaluenga le malo. Iona vaenga ese. Ia tainane le paia mawalunga o tupu mai. Te mali in whailaunga whaletua matausi. Sa wao ma te maitai ma le tātou maftanga uma o tātou mafuta. I le nei tai au fifia. O Laaulialemalietoa e asaina leo ngā sami wau manasa, leo saunoa le fionga i le whailautusi a wao. E meise le saunoa le fionga i le te whono i a tātou tā pā leo tūria le tā wale lofa maleanga le leio le atua i nei tai au manuia. Ai tawia i nou whapoi vangana wal pai al tupua mo na tapua whanua o malai foi mo na leo a malai. O le paia i malai whatu nei lalo ni we mtapu o tōta e le vai al whala oto wā le matua i a te whaiono asin pratu no ni amanu mata mapua i a tainane le nofo i tua inga i a fuata whatu lo watu. O te whatalo whatu ma lau whonga fia o lewa matu i whau ma manaba le toali o a leo mai au na tātou whau sungafa i le pai o le tai ao, le ala le tātou taulanga. Na si tia, tātou te mamoli ai le nganga whawhtai, i le whionga i le li whawhengai na taulangi, i le whiau fola ma le tala le leile nei aso. Tō matau i nai tātou uma, i le wha moe na lupe, ma le wha moe na tapena i le tātou komisio ngā luenga le malo, o leo le a fola sia, le anava, ma le ano fale o le wha moe o le nei aso. O le so, o le urua i fuanga, mo le atina ina o ala o a tau tangata whai ngā luenga Samoa. Lua fe lusu 5, lua fe lusu 1, i le lua fe tolu suwiva i le fast food. A to ai mo le fuanga lo na wha, mo le vaenga ma oti o pulengo ngā luenga. Ma ta iala o a nanga lua fe lusu 5, lua fe lusu 1, ma lua fe tolu suwiva i le lua fe fast food. O le whanau ta inga, i o ngā tasi nei fuafuanga ma manu lau tia le malo e peo na wha i loa i le taiala mo le atina ina o Samoa, Pathway for the Development of Samoa. A wā le wha mautu wina, o le nofo le lei, saunga le mu, sa o loto o tangata Samoa uma. O le wha mamafa le malo, o le tapue, una ia, ma tina e le to mai manga waa, o tātou tamatanu. Ina ia whai titia fianga e pei o le ola matipa, o la whalo lo, o la whalango lango. Ia maua wano tutusa mai i lato umolo o soifua, i se sui fuanga ma le ale, e mei se wha malusia. Ina ia mawhai o nanga waa, ati nae o lo iai loto i whale o le tātou atunu. O le so, o lea o le a osi le whengainga le tātou mtanga luenga, tangata pulenga o whenga luenga le malo. Ma tātou uma o mafuta i nei aso, ma le mori mai mai, a tangata whenga luenga uma le malo, e le ngata i le malo, kampanito ma oti ma le atunu atoa. I fuafuanga lau te tele, ina ia manuia tangata uma, o si o tātou atunu. O se taimi mua nei wa ta oto ai se fuafuanga, ma ua au si ai se tasi o anava o le tātou malo,
I le una ia o fufuanga mo ati nae o le ala oa tautangata whaingaluenga o Samoa. E le titi le nei ngaluenga na whawao whaupo sa whasoa le soa lau puleina. A mei se ava no tutusa ma ia maua awane iai se manatu e oti tua. A ia ao le ano fale o le tofa ma le whautautanga le tofa mautu o whasaili. Ma le tofa popo e mautino ai e malu le nei tau whainga. O le nava ma le wha moe moe, o lo au sia I lalo le wha lau le pulenga o nanga le malo, Public Administration Sector. Ma o lo taita ia le komisio ngā luenga le malo ma le nei tu tino. Whaftai ai le sao ta ua, le mamalo le atunu. Ai mai se tangata anu uma o polu msawai, sa whea ngai ma le soa ina, ma le ao ina, o auto fina ngalo. Ina I o tātou pou ma whai se wha vai mautu. O le a tātou tatala ina I le so. O so se wha moe tau a matalava, e iai o na pine le lei. Ma iai fo I o na lui tau mwha fi tau li e whea ngai. O a tātou o le atunuu, e tātou te ola I o tātou lima. E le aini tātou minerale po nisi o roa tā ua o lo iai nisi atunuu o le larolangi. A tātou, e tātou te tilo lava tātou I o tātou lima, mo tātou wawa ai. I lo whasino manga, mo lo tangata, ma le ma le pala na fōai mai e le tua. E pe ona iai le sauninga le tai au nei, pātusa ina I tātou le whatoanga I e tena. O le taimina nei o nisi o a fianga te tele o lo iai le larolangi, o tātou vai le tai whanae, lo loti mai, whawhita auli, so se mea ese. O tātou maitau ina nei, le tele, o lui tau ese a whiai tau ama whewai inga, fo lau whasaina, ma le tele o whawhita auli, tātou te le manaumia. Al wha moe au tū o le tātou malo, ma le mitanga luenga, pulea tangata whainga luenga le malo. O ai, e whaia le lei mo tātou. O le tali, o tātou. Ma lei se si meilu matu po tua mai, o lo tau la mua le malo I nei foi temi. A puti, a pele, ma lio mai tātou o lo no nofo pe salmoni. Tele mano noa I nisi lau whenga luenga le malo wa tu ua le tātou o tunu. Ono lea, sa ilinga manuia. Ia manisi o tūlanga tau le ati nai. Peita, o tātou lei tu tonu le maota le aso le nei. O whai tātou whai, tātou tino nofo ai nei. Whio lei nei, tatamu voi nei. O lona winga, e te tau le malo na whai ni fufuanga. E tāpena ai le ano whale mo leisi te fulu, luas fulu, taulis fulu tau sanga, limas fulu tau sanga. Po ai o tātou e umi le ola ma le malosi. O lona winga, o le taimine nei, e tapena ai tātou, e wani toi alusisi o toi fafo. Iau tau langona, sila, ma ba ai, I lau fatu ma lau loto, e leo le tamau a inga po le oa, a o lau au nanga, mo Samoa. Iau le lu I le nau, mo tātou umane, tau sa uni o le kota, Ia pe te fialu te tau apu I New Zealand, ia po sa ngā luenga o mau e whafu. O te whautu atu, there is no place like home. Ma iei le aso po whea lele lava le toloa, ai ma au lava le bai. O lau lava lea manu lau ti, o le upu lea na whai o tātou mātua. O le mālo o tangata, I tangata, mo tangata. The government of the people, by the people, for the people of Samoa. Non fa penatu. Au no inale to fa me fa to tanga ia tatou tuli matai le mea wa ta pena mo tatou. Ina ia manuia tatou umo no nofo matau tu al tatou tunu. E no ma se fa longo tinga. As the Prime Minister and Minister of Public Service, I am pleased to welcome you all to the launch of the first ever National Workforce Plan and the 4th Public Administration Sector Plan. This is a milestone not only Samoa,
and the Public Service Commission, but a collective milestone for us all, as we launch the first document that will provide a pathway for the development of our workforce. This year, as Samoa commemorates 64 years of independence, we also reflect a public service that has grown alongside with our national journey. We must acknowledge the vision of our forefathers through the establishment of a Public Service Commission under the Article 84 of the Commission as a central agent of the human resources management and HR planning for public service since 1962. As we launch the first National Workforce Plan and the Public Administration Sector Plan, we will also take an important step in strengthening the very engine of our national progress, our people. The first National Workforce Plan represents our shared commitment to building by 2040 the workforce that Samoa needs, a workforce that is resilient, prosperous, and inclusive, and fully aligned with the pathway of the development of Samoa. In doing so, we continue a proud legacy. As we continue to support the advanced community-led development, we need a public administration that is generally hard for service and one that translated aspirations of these plans into meaningful, people-centered approach. These align with a long-term vision, a public administration that is trusted, result-oriented, inclusive, a true focus for our people. This is not a simple vision to achieve. Our citizens is increasing accustomed to fast, on to the spot solution. They expect the same, if not more, from their government. As the expectation of our citizenship evolve, so much skill, mindset, and capability of those who serve them. I would like to express my sincere appreciation to the Government of Australia, William Robinson, and the Samoan governments for economic growth, especially the Tauta Iae program in particular, for supporting the development of this document and for your continued investment in the public administration sector and for our national workforce. I thank you all to our partners and stakeholders who continue to work with us in this journey for the last 64 years and into the future. In closing, I look forward to seeing the impact of these documents, and not only within the public administration, but also to the community and the nations of Samoa. The National Workforce Plan, PASP, gives us direction, but it is our people who will keep this plan to life. Let us move forward with courage, humility, and service, trusting that our God Wilson would guidance. Samoa will rise stronger and more resilient. So for me,